Može li se tlocrt uvijek mijenjati? Možemo li uvijek intervenirati u prostoru? Ovisi o novogradnjama, vam neka dozvole na početku dok još nisu završili sve stanovi, daju vam da i pomičete čak i nenosive zidove, da se pomiču instalacije, a nekad ovisi u kojem trenutku kupite stan vam nije više dozvoljeno ništa dok ne preuzmete stan. Kad je stan vaš, onda opet imate mogućnosti neke stvari možete mijenjati, ali neke stvari jednostavno nisu isplative više mijenjati ljudima. Ako imate novu kupaonicu, teško da ćete baš sve ići razbiti kad ste to platili jako puno. Znači nije uvijek preporučljivo baš pod svaku cijenu mijenjati, intervenirati u prostoru. Kako Apsolutno. to procijeniti? Ovisi koje preinake želite. Najčešće tu bude presudna cijena. Ukoliko je neka sitnija preinaka i ne bude skupa, ljudi se odlučuju na takve preinake, ali ako je neki veći zahvat i zahtijeva jako puno novaca, puno vremena o kojem vi ne možete opet taj stan koristiti, onda često ljudi odustanu pa onda nekako namještajem se pokušavaju prilagoditi tom prostoru.